श्री स्वयम्भू धर्म धातु ज्योतिरूप उत्पत्ति जुगु पवित्र भूमि क्रकुट छन्द कनक मुनि विश्वभू काश्यप विपस्वी सिखी एवं शाक्य मुनि बुद्ध पिनिगु जन्मभूमि नेपादे बौद्ध आदर्श जायाजंगु देख बुद्ध भूमिया रूपे प्रसिद्धगु थुगु देशे बुद्ध धर्म प्रचार जुया बौद्ध संस्कृति बोलना चंगु खनिदु जजलपा नेपाल चनल्य नेबया जाछो नेबा मसिका स्वयासना दिपी सकल सोकु मिफाज मेज पिन्त दुनुगला निसे लस्कु सेनाचना जी अनुषा नेपाल मण्डले आदिकाल निसे वसफल बुद्ध बोधिसत्व वो लोकेश्वर पिनिगु न्यानिचना वसफल पिनिगु गुण स्मरण याना थ पिनिगु जीवन फिंगो लापि यंकेया नीति थनया बौद्ध समाजे थिथे त्यो पिनिगु तुत धारणी पाठ गाथा आदि पनिगु जीवित परम्परा कथा न्यानावया चंगुदु अथेहे थिथे लोकेश्वर पिनिगु महिमान युक्कुहे खनिदु धासा वसफल पिनिगु ध्यान वर्ण स्तोत्र व पाखत ग्रन्थे उल्लेख याना गुदु थतेहे थौया जाजसा जिमिसा सोनि गया पेम करुणामय मध्ये येदेया कनक चैत्य महाविहार जनवाले विराजमान जुया बिजना चौम आर्या व लोकितेश्वर तुयुको वर्णम जोगुली वसफोलिया त श्वेत मच्छेन्द्रनाथ न थ्यागु या धासा वसफोलिया त आयु वृद्धि याइम वो लुए लंकी मध्यय रूपे न क्यागुया थ्वे विषय त कया छगो रिपोर्ट नेभेटे नागुदु स्यादिस सुन्दर शान्त विशाल नेपाल या सोनिगले दुनी अनेक प्रसिद्ध देवदेवी पि विराजमान जुयाचंगु खनेदु श्री स्वयम्भू ज्योति रूप आलोक प्रकाश जुयाचंगु धर्म श्री प्रज्ञा पारमिता गुहेश्वरी या धर्मोदय कुण्ड अभिषेक प्रधान यानाचंगु संगनायक श्री करुणामय आर्यावलोकितेश्वर जनहित सुख शान्ति निम्ति नगर परिक्रमा यानाचंगु धार्मिक सांस्कृतिक ऐतिहासिक व कलात्मक दृष्टि अति कम महत्वगु थुगु थासे आपाला बौद्ध विहार त निर्माण यानातगु खनिदु ठुली मध्ये न श्री करुणामय या गुण महात्मय या वर्णन थन नेपादेले जगमकुकी चीन भारत व जापान थे जागु मुलुकेन जुया चंगो खनेदु वसफल आर्यावलोकितेश्वरिया मूल सिद्धान्त सत्व प्राणी दक्को या त बुद्ध पद मलायक बुद्ध जुइम खुदाइको तीर्थ प्रतिज्ञा याना बिजागु ख थन सोनिगले दुनी पेम लोकेश्वरिया त यो कोहे मान्यता बिया तगु खनेदु गथेकी यलय त बहाले विराजमान बुङ्गद्य अथेहे कच्छपाल पर्वते विराजमान आनन्दादि लोकेश्वर अन नालदेशे विराजमान श्री सृष्टिकान्त लोकेश्वर वो थुकी मध्ये न येदेया जनबाले विराजमान जुया बिजना चोम आर्यावलोकितेश्वर न छमख थुम लोकेश्वरिया त नेवातेस जनबाद्य थ्यागु यासा मेघु जातितेस सेतो मत्स्येन्द्रनाथ ताइगु ख थुम लोकेश्वरिया त नेवातेस जमले मुजा यानाचंगु छोले क कयाचंगु इले जम गाले लुइकुगु ख तैगु थापुदु थन लुम करुणामे या त लिपा कनक चैत्य महाविहारे पलिस्था यागु ख तैगु कठन्डु जनबाद्य या पलिस्था जुइन्य हे कनक चैत्य महाविहारे पलिस्था जुइ थुङ्कुगु ख जमले लोम करुणामय जुगुली थुम करुणामय या त जमलेश्वर नापनाप अमोक पास लोकेश्वर न थ्यागुया अथेहे श्वेत वर्णमा आर्यावलोकितेश्वर या त मेगु कथ सेतो मच्छिन्द्रनाथ ताइगु ख तुयुगु खादुम चिकिसा गोगु मिखादुम थुमद्य पश्चिमा विमुख जुयाजंगुदु
दना बिजाना चोम थुम द्यया जवलात वरद मुद्रा याना खवलात पलेस्वा जना चोंगुदु ध्यान मुद्रा चोना मर्ते मण्डले स्वया चोंगुदु आर्यावलोकितेश्वर जन्वाद्यया थगुहे ऐतिहासिक विशेषता दु थुम द्यया त सहकाल्य द्य करुणामय नाम भसिके फै पेम करुणामय जात्रा व नवयागु चलन नपानिसे न्याकावया जंगु खनिदु धासा थुम आर्यावलोकितेश्वर जन्वाद्यया नव धासा नेपाल सम्बत कथ पहिला थो अष्टमी खुनु जुइगु ख नव याना नपु छाया दशकर्म विधि कथ सक्ता विधि विधान पुवंका चैत्र शुक्ल अष्टमी अठे थैगु चैत्य दशै खुनु थुम द्यया रथ जात्रा न्याकिगु ख थुगु कनक चैत्य महाविहार यिया पुलाङ्गु विहार त मध्ये छगु ख नेपाल सम्मत 256 या जुजु नरेन्द्र देवया पालेया छगु हस्तलिखित ग्रन्थे थुगु विहार्य ख नेथना तगुदु थुगु ग्रन्थे थु बिहारिया त कोलिग्रामे जमगन्थी बिहारे थका थया तगुदु कपिल वस्तु चंगु कनक मुनि भगवान्या चैत्य त सम्राट अशोक जीर्णोद्धार यागु शिलालेखी उल्लेख जुया चंगु खनेदु अथेहे थनया कनक चैत्य महाविहार न कनक मुनि यालुमन्ती तेकुगु ख थैगु थापुदु थुगु कनक चैत्य महाविहारे जन्वाद्यया मूर्ति सोने गुज्या जुजु इच्छे मल्लय पाले जुगु ख थैगु वर्णन वंशावली याना तगु खनेदु तर थुम जन्वाद्य थासा लिच्छेवी कालिया महे ख थैगु जन विश्वास दु थोख थुम द्यया मूर्तिकला नाप थुगु मूर्ति लुगु थ्या जमल्या ऐतिहासिकता प्रस्त जुया चंगुदु लिच्छवी कालिया अभिलेखे सुइबले उगु इया छगु प्रसिद्ध बस्ती जमयम्बी हे जमल ख थैगु मान्यता दु विशेष कारणवश उगु बस्ती लाना बोबले जनवाद्य न लाना वंगु ख थैगु कथन्दु थथे लाना चोम जनवाद्य लिपा मुया सोबले लोगु जुया थु जनवाद्य या त जमलेश्वर आर्यावलोकितेश्वर न थागु निनेदु थुकियाना कनक चैत्य महाविहार व जनवाद्य नित्ता युक्कोहे पुला थैगु सिदु थनय बिहारी चोना बिजापी साक्य पिक्षु व वज्राचार्य पिने संयुक्त संग न थुकिया विशेषता नेवया तगुदु अथेहे लक्ष्मी नरसिंह मल्लया पाले जन्वाद्यया देगया विशेष रूपे जीर्णोद्धार जुगु ख थासा प्रताप मल्लया पाले थुम द्यया रथ जात्रा न्याकुगु ख थैगु वंशावली उल्लेख जुया चंगु खनेदु छिगु धर्म संस्कृति स्वास्थ्य दुर्गति व प्रगति लिसे स्वाफुदो मझी आस्थाय द्यन ख जनवाद्य थुम द्यया थगु हे पहदुगु तुयुगु सिनदु थुम द्यया त छयाहगु जाकी नील तया निना देकीगु पाली लाना चंगु पालिसिन अति क पवित्र जुइगुनी थुगु सिन तिल धासा फि जुइ थैगु विश्वास दु थो कर्णामे जनि छि निवा भाषा जनि कर्णामे दै मला खेटे सन्सनि सेतो मछिन्द्र नाथै टिबेटेड से सन्सनि जो जर्मन काटबुडै टिबेटेड भाषा जनि छौ अठुट रासानि थो दियो जनि टिबेटन जनि वो रे जनि इमि छौ धाना दु टिबेटन वाल्टे मला ए जनि इमसन थो टिबेटन जो जर्मन काटबुड गा थो दिए त जनि एकदमै मान सम्मान यही अवस्था दु छिउ चाहिँ थाना छि नेपायो सम्बन्ध खना खडेसा थो दियो जनि जो जमला जनि जमले चाहिँ किसान चाहिँ खेती या बखरे चाहिँ अन उत्पत्ति ज्याओ दियो जुगा त्यही धारणा दु मला ए जुनी थो दियो चाहिँ अन वनी थनेमा जु चाहिँ सपना चाहिँ ज चाहिँ कनक चाहिँ दायु जेठा न्यने द स्थापना यन बर गा पनि जु चाहिँ सपना चाहिँ क्यों जुनी नि ए जु सका गा चाहिँ मालो सोले चाहिँ कनक चाहिँ दैमा चाहिँ छोटुबो चिबाय त कनक चाहिँ दै वे दियो न्यने स्थापना याको जुल मला ए जुनी थो जनी उ भक्तन से ने थो जनी दियो त जनी तो जमलन से रस जात्रा यागु सुर जो रह्यो जनी किबदन्ती दुका छिसौ स्यासा दिगु ख सुनिगया पेम करुणामय मध्ये यहिदेया कनक चैत्य महाविहार जनवाले विराजमान जुया बिजना चौम आर्यावलोकितेश्वर विषय तकया तयार नागु छगु रिपोर्ट आधा सज्याचले दिपाया इजु त्यंगुदु दिपालिपा हकन थय विषय रिपोर्ट जनावेगु हेजुई उकि आयात पलख दिपा
लिपाछि त हाकन सक ज्याजुले लस्कु सेना चोना छिसा सोयासना दिगु ख ज्याझो नेवा मसिका जिमिस ठौयागु ज्याजुले सोनि गया पेम करुणामय मध्ये यही देया कनक चैते महाविहार जनबाले विराजमान जिया बिजना चौम आर्याव लोकितेश्वरीय विषय तकया तयारी नगु छगु रिपोर्ट ने व्याजनागु ख आधासा सोयादिस थै विषय लिहदनिगु रिपोर्ट यही देया केलपाले अवस्थित थुमध्य श्री आर्यावलोकितेश्वर वंगु पहिला थो अष्टमी खुनो जनबा दुने देव मण्डले बिजाका थली अर्थात् पञ्चामृत व सिसया कले दुगु निलख नव यागुजा विधिपूर्वक कोचागु जुल जनबा दया नव खुनो जनबाले कुमारी न बिजाके मागु परम्परा दु तथे जनबा दया नव या त मूर्ति या त देगला पिने हया देगले न्हने चंगु दबुली नेम नागदुगु आसने विराजमान याकीगु ख तथे कलल वी काचुनी बले पञ्चताल बाजाउन थ्या मागु चलन्दु कलल वी के न्हव जनबा दया मुख्यम गुरुजु बौद्ध परम्परागत पूजा याइगु ख तथे सकता जाको चयाका दया त थगुहे आसने विराजमान याकीगु ख जनबा दया थलिलवी के थुंका दशकर्म विधि याइगु होम याइगु वा जग्गे पञ्चामृत तया थुइगु जाया त चौजा थाइ चौजा कागु थका थोए जाया त पवित्र प्रसाद कथ नेगु याइ थुगु प्रसाद ग्रहण या त थासा आरोग्य लाभ जिया उसाय भालाइगु विश्वास दु अथेन्तु सिसापालु कागु थका जनबा दया दशकर्म विधिको च्याका देव जागे जुइगु इले बिगु सगने चुंगु चाकु व पालवी चिवो इमु बुला देखा दको प्रसाद सिसापालु कागु याइ वज्रयान विधि कथ याइगु जनबा दया नमलिपा दशकर्म विधि कथ जन्म निश्चय याइगु सकता संस्कार अतिथैगु अन्नप्राशन यागु इहि यागु बारातेगु चुदाकर्म यागु वो ज्याचंगु यागु तिथि संस्कार पुवंका वहे कथ पूजा यागु न चलन्दु थोए छोले दया त थ्याबु न नकी थासा थोए थ्याबया प्रसाद इहि मयापि मिसा मचाते त नकल थासा इहि या मा थैगु जनविश्वास दु थोए देखुनु जनबा दया तुतिपे जख विराजमान जुया बिजापि सप्तलोचनी वो आर्य तारा निमेसित न दुगु लपुंकेगु चलन्दु वसफोल्पी निम सकल प्राणी या हित्या निथि अमोक पास लोकेश्वरिया जख चुना बिजाना चुंगु ख थैगु जनविश्वास दु वसफोल्पी आर्य तारा वो सप्तलोचनी निम ते छक पेनु तक सकल भक्तजन ते त दर्शनीय नीति के निगु ख थासा पेनु लिपा करुणामय या लिक्कहे टोपिया तैगु ख थुम करुणामय लोकेश्वर जगत सत्तु प्राणिया उद्धार यागु बाचा याना सृष्टि जुगु ख तर वसफोल नुगल सोचे यागु कथ जगत सत्तु प्राणिया उद्धार या मफुबले करुणा निगु फुटी खोबे ह्याकु बले निम तारा उत्पन्न जुगु ख थैगु थापुदु ताराया प्रतीक जुगुनी तिब्बती लामा पिन्छ आर्या व लोकितेश्वर या त तुयुगु ताराया रूपे मान्य याना जंगुदु थुम दया जल प्रसाद न अति कम महत्व दु जनबा दया त छयाहगु प्यारा व साधुरु लाक छना थु जल प्रसाद देकी थुगु जल ग्रहण या त थासा थिथि वेल निधैगु जनविश्वास न दु अथेहे भक्तजन तेस छयाहगु थौया प्रसाद अरे जाबी मस्ते त टोंकल थासा अरे जागु तनावनी थैगु मान्यता न दु थुम दया दर्शन या नीति थन निहानिथ आफाल भक्तजन त वगु खङ्के फै यदि सुन व्यक्ति तजो जुयाचन थासा थुम द्यथ्या जप अथवा पाठ याकेगु वो आयु साधन याकेगु याई थुकी
थथे पाथ्याकी बेले लुई गोलाइगो विश्वास दु अथे हे म मफुमेसिया नाम थनया नु देवा चाकल धासा थोए देवा चागु सोया म मफुमेसिया लुई लनावनी अथवा ननी मखु थैगु न अनुमान या फैगु ख अथे हे थन दिवंगत जुबी थ छेजाउ पिनिगो नामे निर्वाण कामना याना पाथ्याकी धासा दुर्गति मोचन यानिति गुलपाथे जाकी वो थेबातया गुलपा दान याई अथे हे मधुपिनिगो नाम सचिव चाफा ख्य देवा न चाकेगु याई नाप नाप भिंगु जाया नीति सत्तु पूजा न याई जाकी ल छागु थका ल नाप चिची गोगु दोलन्द गुलपाचा जाकी तया दान याई छुन कथया भाकल व भि पूजा या बले श्रद्धापूर्वक थो दान याई थथे हे दु बेंकेगु इले छे सुत्त या त जन्बा दया जल हा यागु चलन्दु दिवंगत जुयावपि थिति वो छेज पिनिगो नाम निस्ला बिगु याई थथे निस्ला बिबले दिवंगत जुयावमेसित निर्वाण दैगु विश्वास दु प्यागोडा शैली निर्मित नित जागु थुगु देगले दुने विराजमान जुया बिजाना चोम थुम द्य थ्यानि हने सुथनाप सुवा जाकीगु द्य ख्वा सिकेगु ख्य कस्ती सादुरु व जन स्नान याकीगु थे जागु थिथि नित्य कर्म न्याकावया चंगुदु नाप निया निथ नाम संगति पाठ्यागु न यानावया चंगुदु थते हे थन निचिया याकतक द्यया प्रतिमा स्वामो गायका स्तोत्र बने मागु चलन्दु श्वेत वर्णम थुम द्यया सिरे मुगा पन्ना हिरा वो पिम्पुथे जागु थिथि रत्न तया देका तगु नुया मतु विका तगु खनिदु धासा कपाले बेताची चिका तगु दु नाप नुया सिनन तिका तगु खनिदु थिथि तिसाती कातम थुम द्यया मु विशेषता थैगु हे आयु वृद्धि यागु वो लुए लंकी गुहे ख नेग छदुम नाग हुइका तम थुम द्यया पाली पलिस्वाले दिका तगु दु थुम द्यया ज खचुंगु था वो मु लुखा वो यागु ख धासा थुके कलात्मक बुत्ताकिया तगु खनेदु तजाक्क देका तगु थुम द्यया लुखा ज ख लीलया निम पिछुपिन तया तगु खनेदु लुखा दुने प्रस्तर कला निर्मित लोकेश्वर न बिजाका तगु दु थुगु देगया पौ तुनासी फेका तगु दु धासा थन पता न भेका तगु खनिदु थुगु देगया पेखि लोहया पि सिंहन तया तगु दु धासा दथुई लीलया सिंह निम तया तगु खनिदु थुगु देगया पेंगु दिशा अथे थैगु पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण पेखे चोंगु लुखा नु सिया तगु वो अधिक कलात्मक खनेदु थुली जक मखु देगया अंगले सिज पाता फुना उकी द्यने नु सिया छछाखेर सच्छिवो चाम लोकेश्वर पे बिजाका तगु दु अथे हे देगया छछाखेर सच्छिवो चाग मानेन तया तगु दु थुगु देगया मु लुखाया चोस्स कलात्मक रूपमा देका तगु थिथि द्यपि तया तगु तोरन न खनेदु अथे हे मु लुखाया निहने मन्द पाछपा न तया तगु दु थनया प्राङ्गने प्रस्तर कला निर्मित आपल छिवात पलिस्थय ना तगु दु थन लोहयागु हरि 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 बाहन लोकेश्वरिया जवे महाकाल वो खवे चांगु नारायण न पलिस्थय ना तगु दु थासा लोहयागु ताला करुणामय न निर्माण ना तगु दु अथे हे आर्य नाम संगति या त दथुई बिजाका थुकिया जख वसुन्धरा वो तारा न पलिस्थय ना तगु दु थाथे धागु खसा थुगु बिहारे प्रस्तर कलाया अनुपम नमुना हे नेवया तगु खनेदु थनया मु चैत्य थैगु आर्यावलोकितेश्वर्या निहने चोंगु कनक चैत्य न छगु ख थोय चैत्य नाम थुगु बिहार्य ना निसोना तगु ख थुगु चैत्य जख लोयागु निग स्तम्भया द्यने आर्य तारा पलिस्थाय ना तगु दु थन मेमे गुण थिथि स्तम्भ स्थापना ना तगु दु गथेकी सिंह स्तम्भ सिंह बाहिनी लोकेश्वर स्तम्भ आदि थन पूजाया नीति मागु थिथि पूजा सामग्री पसतन तया तगु खनेदु अथे हे देखया जवे पाखे चोंगु नम दबुली जख लोहया पि नाप लीलया सिंह निमन तया तगु दुथा
थासा दबोया चुए पाखे थिथे लोकेश्वर पिनिगु चित्र न अंकित याना तगुदु थथे भगवान बुद्ध याग्लो यागु थिथि चैतया स्वरूप भेबिया जंगु थुगु बिहार्य प्राङ्गने मेगु निग देगथे जागु चिच्चा गुगु देगले दुने निखे भगवान बुद्ध वो मेखे लोकेश्वर बलिस्थाई नातगुदु थौकने थन नेपादेले श्री आर्यावलोकितेश्वर्या अष्टमी तिथिपट्टिक अथवा ले छक खुल्या छक वो दक्षे छक जक जुसान वस्फल पिनिगु नाम थन दनेगु परम्परा याखावया जंगु खनेदु थथे बौद्ध परम्परागत वस्फल प्रति आस्थातया व्रत दनेगु याना चौपी बौद्ध वो हिन्दू धर्मावलम्बित आपालहेदु थन सोनिकले दुने पेम लोकेश्वर व झिन्निलाया झिन्निम लोकेश्वर थकान अफोहे मान्यता बियाजंगु खनेदु सोयादिल सोनिकया पेम करुणामय मध्ये यहीदेया कनक चैते महाविहार जनवाले विराजमान जुया बिजाना चौमा आर्यावलोकितेश्वर्या विषय तकया तयार्यानगु छगु विशेष रिपोर्ट थुगुजाचो नेवामसिका छित गठेताल अथेहे थुगुजाचो पिन्छ प्रत्येक बुधबार भनिष्य गुताइले वो रिपिट टेलिकास्ट शुक्रबार निनेश निताइले व हक्न प्रसारण सोमबार सुतेश चिताइले नेपाल च्यानल मार्फत सोयादी फै वहे कथा थुगुजाचो छिपिन्छ नेपाल च्यानल युट्युबे न सोयादी फै छुन कथाया छाता सुझाव्य नीति सफु तयारी त इनाप्यासे ज्याजो पाखे जे अनुसाना भाया भनेको उज फनाचना नेपाल च्यानल निरन्तर सोयासना दिस शुभ